Toai le mātou whaafelo tātu e kalesia e masani ai. Whaafelo i atu le sunga i le whaife au, le awauna le tua, ma le whalitua, ma le nofo alo, ma lo le soifo manuia, ma lo le tawatai lau sunga le nawa yaso i whi au mga aduenga. Whaafelo i atu i tātou ta ma tina mātutua e masani ai, ma lo le taupati, ma lo le onosai, ma lo le nofo tatalo, mo le manuia o le kalesia. Whawhelo i atu fo i tātou tau whaale o tō tele, masalo o loo malanga atu i le ka tātou kem, senga o tō ina mo lātou whalitua, ai moisa fo i o nisi o tia kono, ia whawhelo i atu au tau le mālosi o le tātou e kalesia. Wow! Whawhelo i atu e le sunga tia kono Raymond, ma le ainga, welcome to our service this morning. It is a special day for the family, dedicating our young members to the hands of the Lord. Welcome to our service this morning. Malo le onosai mai, ma le taupati mai. Welcome to our young people. Malo le whamalosi mai. Good to see you today in our service. Malo lava le onosai. Yeah, lau sunga tofi. Malo lava le taliaina fo'i o le wala au, a wala mai ei se whiaua le tua molo na nuu i le nei aso whapea o na iai le anganga o le tua, whaamarusia ma whaamanatu, ia lau suenga o le newa yaso, wanuia le tāpenanga, whapea fo'i lau sunga i le toina, ia e mōlia tātou tārusanga i luma o le tua. Ia, whaafelo i atu tātou e kalesia o lo mawhai o na mata mai, tātou wala leo, i longa tātou Facebook, a meis foi o wō mai masani, i ai le whamanianga le tua i le maru o tau maota malawa, ia tātou tāpua i ai i le atua i nei tai au, se i tūlai mai, a mataina te tātou tāpua inga, i le vi inga, ua i lunga o le tātou ie. Tātou talo. Le tua lo mātou te mā alofa, angale lei, whamaoni, o le tua silisili e se lao fio, o le tua fua o le lie, o le li o le tupu lao fio, o e mai le wau se i o le wha wau, tu le mata i au tangata, i le aso la whapeona e toi whaari mai au langi. Nei tai alo sa pati le lia o mātou lau tui o luma le lie. Ia mātou le hanganga maulalo i le awa ma le minga o le lie. Mātou te whapea tuai.
le tualta mai. Te e anga le mai. Me wha mangalo I mātou. O se I whonga I pōn, nā I lumo lau whio. O lau nuu o se nuu e le wha maoni lumo lau whio le lie. Mātou te tālo atuai le lie whamoan mole. Te e wha mangalo I mātou. Ai mātou te whaftai le tue mo nei sapati. Mātou te whaftai mo nei whapot putonga le lie. E le ngata ia I mātou o e masani ai. Ai maisa I lātou o lātou filifili mātou te tā pua I whātahi I lau whio. I nei tu lalo sapati. Le lie whaftai I lau noa. Nisa I lātou le lie sa mātou mā whotai tau sanga umwai. Ua foi on al tu langa soi fuanga ati na o ainga le lie maranga I luma. Al nei tai ao le lie mau se whelo inga. Sili lau whio le lie. Le tua lau whio e whai me lei. Mātou te whaftai e le tongiola. Mātou te whaftai le tua le ngang paia. Mātou te whaftai e o whionga. Mātou te whaftai le tua I lo wanga le lei. Ai maise o au whamanianga I au tangata I lana wea sumwai. Mātou te whaftai I le alofa whamalo lo lau whio. I au tangata o e o mātou tua le lie. Mātou te mantua I lātou lo mai. Malo longa ya te ilatou ma le matou mauti noanga le lie. E leise me whaingtai lau whio. Mantua maftanga aniso le auso lo whapeon lato whenga ele nei tu la le lie. Ai matou te tala whapto le tua te maile nei tu la. Mo lau ona ya mai awa le lie. Leo whapeo ona taliaina na wala au. E tu lai e whapeo na ia whasoa mai upo le ola mo utangata le nei tai au. Te e whamanuia le li e lau o ona. Maua I e lau file mū. O ia o le ngana e le tu aso. O peon tau tolo hina o ia lau fio. Launga oe, ai whaunga aina o ia o se me whainga luenga mo e le tua. Mātou te whaftai ona le whamangalonga. Whaftai me lei umalawa le li e. Mātou wole mwala watu. E alatu sof pelo Yesu lo walo. Mātua lii, mora mātua whaola. Whaftailo tali mai. Amen. La whaawau tātou tapo inga ala le tātou suluai ma taulanga wala o tuai sunga ti akono ina e tūlai mai mo le wha mau pupuina o tātou taulanga ma tātou suluai. Taila.
Tātou talo mole, taulanga ma se furuai. Whaafitai le tua i o manuia. Whaafitai le malosi ma le ola. Whaafitai ngā ruenga ma vaenga ese wa mwhaiona mātou maua. Maua ai lo ta mau ainga. E nei le li ia wa mātou toi o foina atu ni vaenga. Sa e whaatonu inai i mātou. Whaapea o nā o ngā mo lau ngā ruenga. Whaamanuia le li ia i le foa i o lo nuu i le nei tai au. Whaafitai whaafonga mai o nau Yesu. Amen. Tai au, ta lofa le aingo le tua. Ia. Nā tua leua o mai leisi vaenga tā ua o le tātou tāpua inga. Sāpati le neio se sāpati whaapitoa. E le ngata e whaapitoa ono le sāpati o le tua. E manatu foi nisi o mātua o le tātou e kālesia. Ina ia whaonga ina le nei sāpati. Ia e whaapaia ai ma whaauai nisi o alo ma whanau. Ia mai ofolofa atu ai ma whaatalofa atu i le tātou e kālesia. A mata mai lava i tamā matina mātutua. Ia se ia o lava na ia tātou whanawiti. Sauniga le nei o le whaapaia ina o whanau o sauniga e mulmulitai. I le whaataitainga sa whaia i tono le tuspaia. Whaataitainga sa whaia e Maria ma Iosefa. Ina ia tuina atu Iesu i le malu ma tuina atu i le atua. The dedication of children follows the biblical example of Mary and Joseph, dedicating their child, Jesus, in the temple. O le whamtalanga al whamamonga le tuspaia i le luka i lua, whai upu e lua sifurma le lua, ua atoa o na aso o le whamamaina o ia. E tusa ma le tūla fono mose, o na la au mai eile ia te ia i Jerusalema, e tua tuai i luma o le alii. When the time came for the purification rites required for the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Sauniga le nei o le sauniga e whaia i filfilinga mātua, e fia tuina atu alo mawhanau i luma o le alii. A le taimi lava itasi o se vaenga tā ua, ina e iaile lango ale e kālesia. Ia ato ai ma le sauniga e whaatino i whanau la iti o le tatalo ale e kālesia, ina ia whaonga ina i la tou, i le atua malo na finangalo i le lumanai. Mai o le avanoa le nei o te walaulia ai mātua, I would like to call upon the parents and their children, Charlie Falelei. I would like to call upon LJ and Laken, Famulmole, Pemfayona, Ngai Mailuma, Ya Ato Ai, Male, Ma Christina, Ya Male, Maltama Itaila Ititi, Leo Gordana. O nisi nei o vaenga o le whaatauaina o le saudinga le nei. This is some of the emphasis on this service. O le saudinga le nei o se saudinga whawhitai le tua. Ona o le vavenga i le whanau mai o whanau. The purpose of this service is to thank God for the miracle of birth, mai lava i le amatanga. Le anga i leise iso i tātou i eise poto ma se tomai. Ia pe a o ina soifua mai alo ma whanau. O sauniga le nei e osi ele whengai ngā mātua ma le atua i le au au ina o le whanau i le alofa o keriso. This service will also assist the parents in making a covenant to raise their child
in the love of Christ. O le sauninga le nei o le a talosanga ina ai le whaapotonga, e lango sua I mātua I o la tiute tau ave. This service will also commit the church, e iai o e maau, to support the parents in their responsibility and dedicates the child to the service of God. E ka lesia, e le o se sauninga e whaataetae alunga ai la tātou vaai. Ia po o se sauninga tau lava ina ia whaatinu. Ai o se sauninga e au wala mai I le awhionga paia le tua, e au ono tātou whaatinoina. The primary purpose of this service, as I mentioned before, is to make a covenant of the parents and the commitment of the congregation, pledging to bring the child up in Ephesians 6 verse 4, in the training and admonition of the Lord. O se vaenga tāua, ina ia o si ai se whengainga mātua ma le atua. Whapea I fo I le ngaluenga whaatino ale e kālesia, e tautino ai, o le a tātou ngā lulue whaatasi, ma mātua nei, mo le manuia o nei whanau, ma ia tausi atu iai ia o inga ma popo inga le lii, e pei o nā popo ima iai le apostolo Paulo I le tusio e feso mata upo ono, a o lona whai upo e whaa. E iai le upo e masani ai tātou, it will take a village to raise a child. And I believe that this is our village. This is the community. O le nuu le nei ma le ainga o le atua. E tātou te ngā lulue whaatasi. Ia wale lango sua I alo ma whanau o le e kālesia. O le whamtalanga le tuspaia le tusio te nome ma tā upo e ono whai upo e whase I o le whai upo e fitu. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Friends, parents, and church, the love of God must be in our hearts first before we pass it on to others, before we pass it on to our children. Maisi tangata o le tātou siosiomanga. When we experience that love, then we can teach them diligently. E pei ona whai mai ai le whai upe fitu. Mātua, LJ, Laken, Christina, we lava e leo I nei huko. Training begins at home. Education starts at home. Words from Ellen G. White. It is the home that the education of a child is to begin. Here is his or her first school. Here with his or her parents as instructors, is to learn the lessons that are to guide him throughout life, lessons of respect, obedience, reverence, self-control. The educational influences of the home are a decided power for good or for evil. Ele ngata mo matua nei ai mo matua o tatu e kalesia. Ele whaatali se au mailo walo e awa o tono lotu. Ia pe ave ia onga. E a mata mai to tonu ole a inga. But my favorite part of this quotation, LJ, Laken, and Christina, if the child is not instructed aright in the home, Satan will educate him or her through agencies of his choosing. And how important then is the school in the home? Mai tāua le ngaluenga le nei. This is a work of no small magnitude and importance, a work requiring earnest thought and prayer, no less than patient, persevering efforts. What about the church? What is our role and our responsibility? E whatatau yalo mawhanau o le a whapayaina matu ina atu I luma o le ekalesia. E le mapu I le awa watu I whanau ia o inga mamata upu I le ali.
Pata oto e lua sfuma le lua whai upe ono, le fo ia o mai ai le poto, ina ia o ia i le tama e tusa malona ala, a o ina toia ina lava ia, e le tea e se ai. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ellen G. White said this, the Lord used the church as an aid to the parents in educating and preparing their children for this time before us. Then let the church take hold of the schoolwork in an earnest and make it what the Lord desires it to be. Kalesia o Charlie ma kotana a ele na o LJ Laken ma Christina o le afeso soani i le ngaluenga o le ati na ina whanau. It is our work as well. It is our responsibility as a church to assist them. Mai ole mai ngata ua lea mo i tātou. Peo no whailo atu le taimi wa sola. Not only we are dedicating these children to the Lord, but we are also making a covenant between the parents and God of how to go about in equipping, nurturing, fostering, and training of their children. Mai o le vaenga la nei o le tautinonga, lea ua umona whailoa ia te ilatou, o le a o whaitawina nisi o whaamatalanga, ia ai o tau tali mai, ia mai se lo le teine leo o tangi, e whaanga ilan tangi, ia ai o tau tali mai, ai le i whaial tātou tatalo whaiu. In bringing this child for dedication, you are accepting a sacred responsibility. By this symbolic act, you seek to express your belief that this child is not only yours, but God's. The congregation joins you in dedicating this child and pledges to assist you in working towards the day when this act of dedication shall be followed by baptism and a full entering of this child into membership in the church family. You, parents, therefore, must promise to do all in your power. Let me go back. You, parents and church, therefore, must promise to do all in your power to bring these children up in nurture and admonition of the Lord. Do you so covenant with God? We do. Papea mai leo le ekalesia. Amen. Leo te tele mai le ekalesia e malolosi ai ma umartangi so tamaiti. Toi papea mai leo le ekalesia. Amen. Ai le ifaia le tatalo whamanuia. I would like to call upon the grandparents, uncles and aunties, if you are here. O e whaasino ia Charlie, Palilei, ia whapea fo'i ia Kodana, Changni. Yeah, you can make your way up in support. Yeah, ai le i whaial tātou dedication prayer, whaaftai. Whaftai. Ia, ai wala aua toi fo'i sunga toi ina ia inei, ia pemwhaio na ngai mai, o le whailonga lea e whailoa tuai, ia LJ, Laken, Christina, ia mahuko, te loa lai matamata mai huko. The church have full support of you young people, young couples, with your children. Mātou te lango ina, ia ma mātou whawhetai i le atua, i le whapenao na tui nātu o whanau i luma o le atua. E kalesia manatu e puno no maitou au, tātou ta talo whatasi i le atua, ia ma whamanuia, ma whapaia i whanau e pei o na tuu ina mai. Let us pray, se o tātou ta talo. Le atua lo mātou tamae o le langi,
ua mātou tutulai, ma i lātou nei, e tuina atu a mātou whanau i laua fio. O oio lea tua e te whaamanuia, o oio lea tua e te whaapaia, o oio lea tua e te taitai no lātou soifua. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and joy as we dedicate these precious children to your loving care. We recognize that children are a gift from you, entrusted to us for a time, and we commit ourselves to raising them in accordance with your word and your will. We acknowledge that these children are fearfully and wonderfully made, uniquely crafted by your hands. We pray that you bless them with good health, strength, and wisdom as they grow and develop. Surround them with your protective presence, shielding them from harm and guiding their steps. Lord, we also dedicate ourselves as parents and guardians, knowing that we have a great responsibility to nurture and train these children in righteousness. Grant us the wisdom, patience, and love required to raise them with integrity, compassion, and faithfulness. May their home be filled with love, joy, and peace, providing a haven where these children can grow and flourish. Help us create an environment that fosters a deep love for you, where they can come to know and experience your grace and mercy. We pray for their spiritual journey that they may come to know you personally, accept Jesus Christ as their Lord and Savior, and walk in obedience to your commands. Surround them with godly influences and mentors who will guide and mentor them. Lord, we also uplift our family and friends, our church, asking for their support and encouragement in raising these children. May they be positive role models and sources of love and guidance. Finally, we commit these children, Charlie, Fa'alelei, Gordana, Chong-Ni, into your hands, trusting that you will always be with them, guiding and protecting them throughout their life. May they grow to fulfill the purpose and destiny you have planned for them, making a positive impact on the world around them. I le suafo Yesu. Amen. Paftai atu I ainga, ia mo le angai mai, ia au te fia tu ina atu, ia dedication certificate nei, ia mo na ia tātou whanau e pei o na whawina ma whapayaina I le nei tai au. Charlie Fa'alelei. Hello, Charlie. This is yours. Remember this day that you dedicate to the Lord. Thank you, thank you. Gordana Chong-Ni. Whamanuia le atua le tapua inga le kalesia, whamanuia I le whailaunga, le awala mailon whinangalo whaftai. Oli le whaftai tātou kalisia nei tūlanta e au, sili leo le por kalame mātango fia le umai a tualo ma whanau e whakmanuia I nai, ia le kalisia a le tua le nei tae au, ai ole fua le tātou te waai I le kalisia malos, ia o lo tupu a e whanau lātou te whaawawina le ngā ruenga o lo whengai ma mātua, e maise I lātou umai te tono le kalisia le tua, mai tau ina le tae aole nei pei e fōlinga o le ma lili le tātou tāpo inga. Ia pei Maria e se yusu mai tātou pese. O le pese lena a mata le tātou Sauniga. Ia natu e tau na toisi le sila I ele matanga luenga o fai pese le tātou kalisia o pese ia leito tono le tātou tusi pese.
ia e folinga mai le yo e ko wa ia ai le la ta mai le tatu tala au tatu pese lea o te nofo ma fatali ia tatu te pese fatasi ai ia ona mata ina lo le tatu launga pupu lava God is good, and all the times, God is good. Moli le whaatai le tātou e kalisia le nei tae au. Whaatai mo mua lawa i le whainga luenga, ia mai se uso ato ina i lunga o le whata nei. Whaatai mo le whaafelo inga, o la o le ta ua le suafol to ina, nge ke o se se fo i ta unga o le suafol to ina, i ona to ina le oa o le tau nei. Moli le whaatai tele, mo le whaafelo inga, au mai lata ai le tātou maftanga. I te tono le malu le tua le nei tae au, whaatai mo tātu sanga, e uso ato ina le nei tae au, e si tia ai le tātu e kalisia, a o le whaila haunga whaatau waa i le tae au nei, whaatai mo whaamanianga, talo i le tua ina ia, nā tia le whaatau waa le tangata, e ia tangia le alofa o le tua, mo le whaaso ina o lana fionga i le tae au nei, sili le au whaatai fo i le tātu kalisia, nofo ilu mai nei mo wawa atu. I le wati la poa le tu umai tuai o. O le winga o le wati la poa le tu umai tuai o. E tau mai ai. Ti tilo mai atiao. Ma whaapu upu lau lau. Te leo malu te wa ia lai titi le wati. Au ti tilo tu tau wati. O makua ke lea. O le whi aula na le whai mai ei le wati tae nei. Whaapu upu lau lau. Natu le kalesia o tau pa ia o tau sāma whai ngā whaale atua, whaale atunu, whaale hainga, ia manato o leo mai a paineu ma whaalau tea whaatau tautu. E le oa i eise whamatalanga i le tae aole nei, ona e whai mai le tālau sā moa le ia i vivia, ia ale le leila o nā wau, ia e lau ai tangata. Pei tai o le pa ia o le tua, ua tā ua ai i tātou o lana whanau i le tae o nei, mai manato leo launga ta sia i tātou i le whaarupenga o le whanau a le tua i le nei tae au. Mua na whaaftaia le sunga le li whaifi au. Whaaftai mo le awanoa, whaitau te sila i lautou por kalame whaasolo e tauna tu lai le sunga le li whaifi au. Ia e whaaftai mo nei awanoa mātangu fie, e o whai le aso lulu, i kua le le asa ka whao ringi vai aso. Ia ona whaingatā ia le wala au, ia ma le awanoa tu ina mai.
e whasoa i fo i la fionga le tua i le tae nei, whātai sunga te tai, sunga to ina, a inga te akono i ona vai ngai lua, ia ai maise le loa loa le tātou e kālesia. Whātai fo i nei tātou walo ma tātou whanau, tai o le mātango fiel wawa i atu, ia o le tupu lava le kālesia, i alo ma whanau i te tono le tātou ngā luenga nei. Whamanduia fo i le tua, i le maafutanga le whatu o ngā luenga, o te lei lopo le anmau wha ingo e mtanga luenga, leo ta ua o le whatu o ngā luenga. Ia no whai atu sunga to ina whanua, o le alu ingo le mafuanga o wha ingo ai, ia lau tau por kalame o le whatu o ngā luenga. Ia whai mai o ile whatu e ola, ile kālesia, ia se o tātou mata ma mai mo le kālesia, ia pe o se whatu le lei, ia po o se whatu wha le lei. Ia ai whamania le tua, i le maafutanga al tātou ngāri i laiti. Ia o le o loo whenga iai lantou, i nei sa pati ma whai unga o le vaiaso. Nā tu sa whasoa i le aso lulu nisi o vaenga o lo tutupu se mātou fu e kālesia, ia mai se fo i se mātou misiona i Amerika Samoa. Pau lava le tu o lalo ma le tātou sanga le tātou e kālesia whamolmole, ia o tātou te talo mo le misiona Amerika Samoa. Te talo mo tātou tangata, wana o le tua lava o lo iai le whasinamanga, i le taita ina o le ngā luenga le tua i Amerika Samoa. Le kālesia o le lava o lo i te tono le kālesia, ia lo i tau tātou te whengai mai tātou i le aso ma le aso. Aua nei o tātou vai ai, tātou whawhitai le tua i nei whawhita auli wa mai, se i tofo ai lo tātou whatotua. Se i wawa ai po whea le te tū ai, wa ai po whea leo te tū ai, ai tātou tui le tua, o ia o lo iai le whasinamanga, o le tātou ngā ruenga i Amerika Samoa. Mātou te talo lea i o tau manatua ane si o mātou misiona, o leo whi ngā luenga, ia mai lantou o whitwhilia e taita ia le mātou ngā luenga, i au tau tātou sanga i le ngā tau ainga, a o le tātou e kālesia. O se manatu pupu lava e whamalosia ai ma toi whamanatu i le tātou e kālesia, le tātou savalinga. A whaita mai tau ina i le kuata le nei, le o loo wha au tū le tātou le sona, i whe au a ngelu e tolu. Mai eile manatu i le tae au le nei ma le toe vaawa ai. I ma tā upu po se whe au e whamalosia ai i tātou ma le whanaua le tua, e tā tau na tau lai ai le tātou wa ai, i whe au a ngelu e tolu. O nau whautu i nei leo sina au tūpu pūlau. Tātou te vāwa ai e le tae au le nei, u whautu ina whape nei, o lau e kālesia, ma le whe au whapitoa. O lau e kālesia, ma lau e kālesia, ma le whe au whapitoa. Your church with the special message. Your church and my church with a special message. Whalinga suma lua alo na whai upes fulma fitu. Ua ita fo i le tā rako i le whawhine, o nā aluatu ai le o ie tau le taua mai lantou ua to toi o lana whanau, o e ua tausi i polo inga ale tua, ma ua tā ofi le maui ia keriso. I le aso sfulma le lima o ke topa le tasi walu whawha. E tasi le vai aso a olumana i le whaano noanga tele, the day of great disappointment. Na whanau mai ei se tasi o lii i se a inga lotu lu Terry Siamani, o lona ingoa o Friedrich Nietzsche. Mai o ia se tasi o tangata e le talitonu i le antua o le langi, ma le lalo langi. Talitonu le tangata o le nei o le atua kerisiano, na maliu i sisifo. Na whaiti o ina i le tangata le nei o Nietzsche, le whaua wina pea o tala inga le lotu kerisiano. Ma tau wemu iai o se amionga whaapolonga. O le amio a tangata vai se tau mawhainga e pui ai la tau lava mai e malolosi. Na la tau whauwhauina i se manatu e whape. A lofa atu i e uaita mai i ante utau. Pa meile whaamtalanga al tangata neo Nietzsche. E sili atu manatu ia na i lo le manatu whapea i le lei maleleanga. Whai mai ai ai se tasi ona tu singa na tau tino mai ai. Ia matua i nutili li ina, ia papa maa tuai, ma wha lea o ina. O le winga o papa maa,
o tula fono ia e se fulu ale tua. Tausanga lava lea e tasi la fe valu se lau fāsifu mat whā. Sa tā ua i fo i mol tangata nei e suafa ia Karl Marx. O lena whaavaina le kominisi. O ia o se tangata e tau ta ua i le wha kominisi i le tasi valu whawha. O le nei ngā luenga na tusia e Marx i le nātou sanga e tusa lava pēna le i whaalau i loaina i le awhi iwa se lau tolu sifulu ma le lua ina ua tūlai mai malo wha kominisi ma malo au whatas. Ai o tusi tusinga o loo wha matala ai le atina ina o le talitonunga Marx lea na ia whina wai mo se mea moni wha pitoa na wha tau teia i tūlanga wha altamau a inga ese se ia o i le tu wha tasia o tangata whainga ruenga i le lalolangi atoa la tau te wha ato i lalo ina o la tau tangata wha tau waa. No la tau wha tu ina ai se no whaanga o mafu whaunga e ato atoa ma le lei i lunga o le whaunga ele. Tau sanga lava lea e tasi lafe valu se lau whāsifu mat whā. Sa avea i fo i ma se tau sanga tā ua mo le tangata lea o ta ua o Charles Darwin. Iana tu istusinga ua ta ua o le essay of 1844. O le talaanga o le afe valu se lau whāsifu mat whā. Na whai ai e Darwin se tasi o whamtalanga mua o lana o onga wha evolusi. Ma wha lau i loi nai i le afe valu se lau limas fuma leiva, wha tasi ai ma le lomia ina o lana tusi o ta ua o le on the origin of species. Po le tupu anga o i tu a inga o mea SS. Ma wha lau i loa, wha lau i tele ai e Darwin lona manatu e whapea o mea o la uma i lunga o le whanga ele na mafua mai i se tua apo se tupu anga e tasi. E ala i se whainga wha le natura ma mea e tutupu whafosei. Ai pei tai le kalesia ma lo wahinga i le tau nei. O le tau sanga lava lea e afe valu se lau whāsifu mat whā, o le whātaunu unga lea o le walo anga lua afe ma le tonu se lau, o loo i le tusi o tani elu e valu o lo na whai upo sifu mat whā. Whapelo na whaituina. O na whapea mai le o ia i a te au, se ia a toa afi matai au e lua afe ma le tolu se lau, o na whaapa ia ina lea o le maru. Mai o le tausanga lava lea, mai le tele o mea na tutoe i whaanoanoanga tele. Na tupua e ai se whatu, ma whato sina ai se ngā yo inga i le lalolangi atoa, e la tau te ena, fe au tua i la tau ia e tolu, ma la tau tautanunga. Ese mai tautanunga al tangata nei o Karl Marx, o lo whailoa mai nisi o skola le kalesia, le tua, le kalesia aso fitu o le toi fiu mai. O le whina unga tele i le vāo ke riso masatani, e le o se tala whaangongo, po se tala i mea na tutupu ana mua i le tala whaasolpito le lalolangi, lea o le anga i antu i lona whaaiunga. E le o se tūlanga wha le tangata i le whaakominisi, ai pei tai o le malosi wha le natura, wha le langi, na whaatu ina ma whaava ina ai le malo e whaava vau o le atua. Amen. O fe aua angelu e tolu. O le fe au bo le sa vali lea le kalesia so fito le toi fio mai. O lau e kalesia, ma lau e kalesia. Ua ta ua the marching orders of the Seventh-day Adventist Church. Ese mai an Darwin. O loa o ina i le kalesia, le ola ma le soifua mai o le tangata. E le i tupu be ma fua mai le natura. Po se suinga whaafosei. Pei tai o ngalu wenga foa ale tua. Mai lava i le amatanga. Na ia whai ai le lalolangi ma le tangata i aso e ono. Ona malo loa i lea o ia i le asfitu. Pamata o le asau sila ma sau tangtanga i le kalesia. I le fe au olo i au mo ulima. Le fe au ma le mea alofa ma le finangalo le tua i to tono lana i kalesia ma to tono o lona ainga. O tu la fono se fulu o lo tu mau pea le tu langa mau o lunga o le taitama ma le whamasinonga a le tua e fusia ai tangata umalava. Ai i le loto lotoi o nei mea se e le itu ua e le tua le lalolangi maona tangata e au noa ma se moli mau ma whailoa ina
lana upu moni i le lalolangi atoa. Mana tua le kalisia, le nu o le tua sa whaapolonga ina ai kupito. Na te le itu una lava i la tau, sa tau muli lava le tua i on tangata. Awa ua uma o na ia whailonga ina. Le kalisia, ua uma o na whailonga ina oe maa ue le tua. O le taimina e rufale mai ai le ainga o le tua, na whai ai le lua whengainga, o le a au muli e whai alau finangalo. E lema whai o na tu ua oe e le tua, se i longa lava na te silafia. Ua e manu malo, ma ou manu malo. Ua lapta ina i tātou e Paulo, i le fesu. Tau pe whawhau pe sulma lua, ono whau pe sulma lua, a wā tātou te le tau matangata. A ole isili ma whai pule, ma li o le pauliuli o le nei lalolangi, a toa ma nganga le anga i mea o i le langi. O le mea lea i le lotolotoi o nei tali tonunga o whaatau ma oi, wa Sauniga i le tua se fuafuanga, ma se wa ima mao i le lunga o le taimi ua e so i fua ma o wala i le taimi le nei. Na te whaali liuina mai ai te tono le kalesia i lantou, e ma whaiono lantou fola atu lana upumoni, i aso e ngata ai lo tātou lalolangi. O le whiau fo i lea ma le finangalo le tua, o lo a fi mai i whiau a ngelu e totonu. O le whiau a ngelu e totonu, o lo a fi e totonu, le finangalo le tua, mai o lana mea lofa lea mo ta ngata ta ito tasi. O whiau ia i lo lantou au tu e wha maunia i mea se, ma manatu se o lo wha alau i loa ina e tangata, wha ole ma le tau wha se, i le lalolangi, i le taimi le nei. O whiau a ngelu e totolu, o le whiau ma le whatonunga o le waloanga, ma le anganga o le tua i le kalesia, ua uma o na filifilia e le tua. Ma le wha moe au tu, e la tau te wha loa le tala le lei mana, le tala le lei mama, le tala le lei whaingo fie, ai o le tala le lei o lo tu ina mai ai le upu moni a le tua i le taimi nei. Whai mai ia le whamtalanga tangata nei o Mother Teresa. E le lopo Teresa le alfa tua whai whiau. Ai whai mai le whamtalanga. If you can't feed 100 people, feed just one. O le manu lau ti a le company le nei a le Toyota i Amerika Samoa. Le lau tau tala ui lau company. Le ua ova ma le tolus fulu tau sanga o whainga ruenga ai. O le manu lau ti a le company le nei. I le se fulu tau sanga talu ai. Sa whaingo ina pe sa whai e le mātou autu po le sini po le vaenga le ta ua o le slogan a le company. O le moving forward. A ngai iluma. Pei tai o le isi se fulu tau sanga o whanga solo nei. O lea ua sui e le sini au tu o le company. I le tu langi lea mātou te iai. Ua whaingo ina, let's go places. Let's go places. O lona winga, tātou woi so se mea lava. O lona winga o le taawale le toi ora e so se i tua inga no fuanga e mawhai lava na o iai. Pe vai kafe. Pe ki munga, pe vela pe marulu, lau le lei pe lau leanga, lunga o maunga, lalo i vanu, e o lava i ai le toi ora. Pei tai le kalesia. Le kalesia le tua o lau e kalesia ma lau e kalesia. O le manu lau ti o lo tātou pe pese i nei mo tātou a sue nei. Mo tātou wawa i ai o le ta iala mo la tātou ngā luenga o le se tasi na te silfi. O le ale manu lau ti le au tātou pe pese nei. Le ale sini le tātou tā o ina i tono le kalesia le taimin nei. Ma le wha moe o le kalesia. Langi ma le ola e whaavavau a le ala tātou mea te taun whai. I will go. I will go. Tusa lava pe ua lau i vilu le lalolangi le kalesia. Ila lātou whaalongo i le whiau le kalesia su fitu o le tau whiu mai. Ai o le taimina e ulu whale i le ainga o le tua. O lou ti ute lea. Whai loa ma tau atu le finangalo o le tua.
Peita iane. Ua tofu lava le tangata ma lana manu lau ti o lo ta lai ma whaaso atu. Te mana tua ai ia si toi ina o si mātou e kālesia. Na malanga i le motu o manua, i Amerika Samoa. E follow up mo Sauniga whata lai ini tausanga o mawai. Nau lātou o ai se tasi a inga o iai ia se tamaitai. Ma ia whape atu roi lanto ina leana lanto lua laki panga. E o e whaile follow up. Kangola o e whaiska whasoa. Whaile ngā luenga sto ina whasoa le fionga le tua. Ai ina wa uma o na whasoa le fionga le tua. Whai maina whamtalanga le to ina. Ia e mana tua. E alofa le tua i ante oi. Ai sili lava loo alofa i ante oi. Ua sili atu le alofa le toi ina le tamaitai. Nai lo le alofa le tua. O fea o iei lau manu lau ti le kālesia i le tau nei. O fea o iei lau tāla inga i le taimile nei. O e alofa i le tangata le te asi iai. O e tau iei le alofa le tua. Mafu anga le nā. O lo wha manatu mai ai e Peteru iai tātou i le tae au le nei. Lua le Peteru lo nam tā upu mua whai upa sifurma lua. O le mea lea o te le wha ta malai. E ui lava ina ua iloa o tau. Ma ua wha tu ma wina i le nei lava upumoni. Ai sanga wha manatu atu pea na mea i ante o tau. Tā ua le vaenga mule on maulu nei. Ai sanga wha manatu atu i ate o tau na mea. E leo mawhai o na ngu le fionga le tua. E leo mawhai o na tautala mai le fionga le tua. Vanga nā o tātou te tala, o tātou whaitau, o tātou sue le fionga le tua. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Ai o te sanga wha manatu atu pea i ate o tau. Lea inga o le tua. O loo tātou iai i se whinaunga i le vāle ola ma le oti. We are in a life and death fight. Waenga tā ua o le malo le tua. I le langi, ma le lalo langi le nei o loo tātou ola ma soifuai. O pole lava oi lau filfilinga. Ai aua tātou te wawa ai mai ilo fua le filfilinga le tasi o sa tangata. Freedom of choice is an important part of God's government, both in heaven and in earth. Tātou wawa ai pupu lava, mnatu o leu mai au no tātou se sueina le sona mai lava le amatanga o nei kuata se i o mai le sapati le nei. Tātou te toi wawa ai i le tuwhata singa po leo te lenga o au angelu e tolu mo i tātou. I le angelu mo mua ma le au o lo whaamanatu mai ante i tātou lo ta ota i te tonu i le whaalinga o lo nam tā upo sfumat wha. O lo na wha upo fitu. O lo whautuina o le wala au e tāpuai. A call to worship. And it is a reminder for us, church people, a time to worship. Pe mailo na whitawina. Ia o tau ma te tau i le tua ma watu ia te ia le vi inga, a ua o mai le tu waso lana whamasinonga. Ma ia o tau wifo i le na whaia le langi ma le whanua, ma le sami, a toa ma puna vai. O le whaau a wala wina i tātou. Ua te tau ono tātou tāpua i atu ia te ia, o le na whaia le langi ma le lalo langi. O whape i mai a tātou tāpua inga. I to tonu o tātou a inga. I to tonu o le kālesia. O tātou tāpua i e whaamalie ma whaafia o tātou langona, ai ngalo ai o na whaafo i le vi inga i le tua. Ua whetalai mai le tua ia i tātou. Ia mana tua le aso sapati, ia whaapa i eina. Wa o aso ono na whai ai e ova le langi ma le lalo langi le nei tātou te iai. I le tasi walu whawha, ina ua whaalau ilo ina le tangata nei o Darwin, le awa onga o le evolusi. Na wala au ai le tua,
ma ia toi wha manatu i ona tangata tāpuai. Ia tāpuai ia te ia o lena fōfōina mea umalawa. I le taimi lava le tasi na tau mawhai e le evolusi la tau te whaasese ina ai le fionga le tua. O ina, nei loa ai e tangata le tua. Le sapati moni mo la tu tau si ai le asofitu e tusa ai ma le o onga le fionga a le tua. Ma matai loa o na whaamamaluina le tāpua inga i le tua fofoa. O le na whaia lo tātou la lorangi le dei tātou te iai. O le sapati le kalisia, o le vaenga tā ua o le whiau a le uruai angelu mo i tātou. E toi whaamanatu mai ai, lau tāpua inga. I le vaenga i lua, o lo iai le whai upo e walu. Au tuina whapenei, lo unu ue, i au tō ese mai ia te ia. I le whai upo e walu e whai tawina whapenei, ua pa u Papelonia le aitele, a ua ia whai inu umai le waina o le to sai lana whai taanga. O se mau mai, o se manatu ma se langona ma se o onga, ua sila fia e le tātou e kalisia. Pei tai o le tai o neina no utoe tātā, ma utoe so atu i au tafa, lau tāpua inga i le tua. Ma lo i ai to tono le ainga o le tua, i le fe au e ao no tātou tau atu, ma o tātou wola, ma soifu ai. Ua wala wina i le tua o na tangata, ina i au ese mai, o ese mai Papelonia, ma i o tātou tu wina o tātou loto atoa i le tua. Whalinga sfumal walu whai upo e wha, ua u whalongo fo i le tasi leo mai le langi ua wha pe mai. Lo unu ue, i au tō ese ia te ia, ina ne i whaata sia o tō ianang sala, ina ne i tofu sia fo i o tō iona mala. Whamata o ise tasi fia nofo i tono se mea mauai. Whamata o ise tasi e nofo i tono se mea, e natele mauai le ola ma le manuia, ua Sauniga e le tua mo i tātou. Fina ngalo le tua e avea lana whanau o whaata ita inga o le usitai. E fina ngalo ia i le mana o le whaatua tua i a te ia. Ma avea i maso moni e whaalango lango i a keriso. Ma muli i lana fionga. Ua ia polo ina i tātou te tausi ana polo inga ma le whaatua tua i a Yesu. Whaalinga sfuma wha, peupa sfuma lua, o le mele nei wa iei le ono sai lau pa ia, o le mele nei wa iei e tausi polo inga le tua, ma le whaatua tua i a Yesu. O le to telo kerisiano, o tangata tāpua i aso nei. O lātou whiriwhiria, ma o lātou sailia tāpua inga e pā anga tutusa lelei. Ma mea o lātou whina ngalo i ai. Ua whātou langa lātou porkalame i tu tono malu. Whātou langa lātou porkalame i tāpua inga. Ina ia tutusa ma o lātou whina ngalo. Au whisili mo i tātou le kalisia e whamnatu i le tai aule nei. Whape i le whina ngalo le tua. Whape i le whina ngalo o le tua. Ua pa u Papelonia, o le whamaua lunga i lona loto ma le talitonu. Ma le talitonu i la fionga le tua, ma te ena nisio upu moni a le tuspaia. I to tonu o Papelonia, o lona winga o le whaito toa o atua, the gate of the gods. Ai ilenga ngana whae Peru i la tau lava ngana o le whenumi ai, to confuse. O i le tātou te wawa ai mo tātou mai tawinai. Le taimi tātou te la e sei ma le tua malana whasino manga mo i tātou e makuangi ngefu alau tēnu. E te langona le taimi e te la tasi e lava i tua e le o seki ale mea. Mai ole whiau le tai au le nei le kalisia. E nauna toe whaamanatu ma toe tātā le longo i lau whinagan. Le wala uina ma lo iai to tonu o le ainga o le tua. Fai mai le perfetto Isaia, o Lucifelo, o le tupu e lewa aia lea o Papelonia. He is an invisible person. Isaia e sumat wha o na whaupe wha. A ue ua vai atu o le na whasa ua. Ua ma vai atu o le na whao auro. Le lii o le tai au. Ua taia oe i lalo i le ele. O oe sa whaato i lalo ina nu esi. O oe fo i sa e whape eifo i lo loto.
o te alua e le langi, o te sitia i lunga lo no whaali ia sili i whetū a le tua, le langona wha maua lunga o le tangata. Le langona o le manatu i lona uso, le langona o le sila mamao matali tonu i le fionga a le tua. Ma le vaenga mule o le tātou whiau le taio nei. Le whiau o le angelu e tolu. Le whiau o le angelu lona tolu o loo wha manatu mai a te i tātou le taimina nei. Mai manatu se tasi leo vaenga e aona o tātou tō manatu ai. Mo tātou vaavai ai. Ai tātou te le itali ina le sili le nei. Ma whai ona wha autu ina le whiau o le angelu lona tolu. I se fuai tau whapea. O ai e te tāpuai ai. O ai e te tāpuai ai. A whai te matawina o onga le kalisia ma le o ina le fionga le tue le taimi nei o lo e soifua ma uolai. O lea o tātou a ngai antu i le whaamamaluina o le asa, the Sunday law. O le whaamanatu lea mo le kalisia le tua. I le whaupoiva e o te fulu, ai se tasi e ifo i le manu ai, ma lona whaatangata, ma ta lia le whailonga i lona mua aulu, po o lona lima, e inu lava ia i le waina o le tosa ua le lingi nātu e le suia, i le ipu o lona tosa, e pua ngā tia fo iai, i le afi ma le te iou, i luma o le au ageru pa ia uma ma luma o le tamai ma moe a le tua. Le kalisia, Yo tātou wa ai le nei kuata whawhetai, tai o le kalisia o mai e le nei le sona, e whamanatu mai ai tātou le nei kuata. Le whe au a lau e kalisia. E au no tātou toi wa ai mo tātou toi leo ilo mo tātou tilo i ai. O i nao lo ta oto ele manuia mo lo ainga mo tātou tangata. O le whe au o le angelu lona tolu e mana o mi ai se whaiunga. Ua vai na aile lalolangi a toi ni vaenga selua. I le tasi tū o lo tu ai keusiano, o lo tāpua i le manu ai ma lona whaatangata. Ma maua lona whailonga i lona mua ulu po lona lima. I le isi tū o lo tu ai lanto o lo te ena le pule, a le manu ai, ua ta ua i lanto o le aupa ia le tua. O i lanto o e tausi polo inga le tua, ma le whaatua tua i a Yesu. Ma taule se senga o vaia, po vaenga i e lua, ese ai ai. O i lantou e mawaina le whailonga o le manu ai. E muli i manatu ma whainga tala whengai. Na whaia e tangata. Keu si ana o filifili e le muli le tuspaia. O keu si ana o whamaoni a le tua. Ua ta ua o ta ngata pa ia. I nei whai upu tātou te whaitawina i tono le fionga le tua. Ua iai o lātou winga. Wai longa o lātou winga o tangata on sai, o tangata e usi ustai i polo inga ale tua, ma le whaatua tua i a Yesu. O le whaau le nā lau e kalisia. Wa e sauni tātou te whaia le finangalo le tua. A o e folau ma o folau i le soifuanga ma le lalolangi le nei o lo tātou iai. Tasi lava le sini ma le kapiteni na te kapiteni ina lo tātou sa. Ua na o Yesu ma ua na o le tua lava. O aso ua ma whainga tāo le soifuanga o lo e ola ma e soifuai. Ia tau lai le tātou wa ai le tua. E iai le ngangana o lo i Samoa manatu al tila fia le tātou i kalisia. E o lava fo i Amerika Samoa. O le taimile nei wa manta o na ngao tangata i te tonu Samoa. O tele na tutuna o fale. E o lava fo i tutuila ma Amerika Samoa. Ua iei lenga ngana sole, ua ngā o kingi fale me i e kuku mai. A o whea o iei tangata. O whea o iei tangata. O le tū ma le anga ma le masani ma le ngana o lo whaasoaina. Ia, se ianga i fu i whafo i kausua se manguia. Se ianga i a kui o se i kausua se manguia. A ki ngā e la inga. Whaftaivi ia le tua. Ai aua nei ngalo le kalisia. Lo ua inga i le taio nei. Ati ia e fantasi ma le loto i fale o lau ainga. Ina ia Saudia ai oe. Saudia mo le langi ma le ola e whao vau. Au sauni mai ia le au pese, te le lopo o fele au pese.
Le lopo i tua ia le. Oi, ia. Tulai mai lau fai pese. Tulai mai lau fai pese lang ina le vi inga le nei. O tātou wanga i tuai whai unga o tātou whi au le nei tai au. A o tātou whalau mo tātou whiangai ma whawhita uli ma ti ngā o le soifuanga. A wana i ngalo ia te i tātou. Wana o Yesu lava. O ia o le tātou kapiteni. O ia o le matai na te taita ina le tātou whainga malanga. A o tātou wanga i antu i le langi male ola e whaavau. Testing. Afatia ile vasa ai le itau nu le malanga le fefe ma le pala ai lo mo le tau tai Fua mai le taita ai se wa malua o le sami o ila le matai o le matangi o ila ia le na faia o mea taita si pe amavai Olana umu ia filemu Le matangi ma le sami a manu O ai e lele tangata Ua usi tai ai le vasa O Yesu olona suafa O ye pule mea malava O ila le matai
na o Iesu lava. Na te tautaia lo tātou sa. Pe a o ina mātangia le tātou wholau. E mga kulela ku uela pese si koe osu, si koe usu pe koe sau. Ai, te kalesia, wale ainga o le tua li tae o nei. Whai unga o le tausangan te nei. Na fuafua ai le mātou tā whaonga ma siau tō lua, ma siau whanau. Mātou te malanga mai, mātou te tā whao maasi mai fwoi te mā. Lei loe o mātou manatu le ta iala, ma le ta ita inga le tua mo siau mātou ainga. Whai a mātou fuafuanga o sauni lau whanau, ma whanau a lau whanau mātou te o mai e tā whao. Lata lava i le aso, la whatanu ina i le wha moi moi. Ai ua toi e le swinga o le Porkalame. Malanga leo sio to lua ma lo wa fide ma le tali i Amerika. O le mfaina ma o mo sio o tali matua. Iri maungi ma visa Amerika. Mo passport kalikaka ko. Ai mau atu le whamtalanga i nei i le toina. Se o ufia laku sa mo. Ai sia. O le la o mo la whanga, o mo mako ai ngai ngofo inga o ui. O fa oi ka fefe. Ia, la koe kuulan ma Port Kalame. Le la ma whatari atu. Whatau nuu wha moe moe, malanga ia le tina ma le whanau i leisi tu. Ia ai man nofo ma se o atali i Amerika Samoa. Atali malanga atu le tama. Aso luas fulu o te sema. Na tu ua ai e tina ma le whanau i Amerika Samoa mo lantu whainga malanga i Amerika. I le tai au pō lava na so ai, mai tau ina le tātou e kalesia o vaai kukuila e o le pō. Ka le afo le iwa po se fulu nga ole. Tau nuu i haua i po le afo le lima po le ono i le tai au, ke le i o a ui le mea. Tai au sengi lava e te tangi lau telefoni ke le i kalia, o le lava, tu lau le malo le antua. Koe ka kangi ke le fongi, ke le i kalia. Koe ka kangi ke le fongi, ke le i kalia. O te taoto lava la tu lau le malo le antua. E whaalave lava le telefoni le te tangi. Koe ka kangi ke le fongi, ke le i kalia lava. Koe ka kangi lo le telefoni, o tūro i lunga, kalilo. Hello. Pani. O mako ringa i Hawaii. Hoi le sauna. O le a inga sa whai malanga whatasi ma sio tō lua ma sio uafine. Le vala au mai telefoni. O lo uafine. Mai le lantou malanga atu i Amerika Samoa i Hawaii. So atasi le tu lama le luas ful minute talu tu uale malaiva lele i Amerika Samoa. Ai le ilo e lo uafine se mea. Pass out. Kura dunga, lan mo kupu. Tango atu si o tau lua, ina upa u si o wakari ilaru. Umaruru ina le tino si o wafine. Se la ngona whano no. Au se la ngona te i ai au moi le poe le i moi miti ala mai le tae au i se tala i whano no ai. Rau sili, lalan me lau kupu. Tau nuu wa lele lau whaatali atu i a ta wale whanmai ma te mai tai mai. Ia, ako ake i se uafi. Whaftaisa i eilan tau lunga o wa lele sam whaiuna fso soani. Whai meil whaamtalanga koe kasi lawa whangu o kisene sant toe. Lea na whaola ina i se uafi. Ai ana lea ai. Wale se uafine. Le mau se ava noe tala noe tina. Se tasi o langona whanoa noa o leo walu tina e ave se uafine. Alfisili o lele i lopo feo i se uakali pepe.
Wa popole tina I shantam. Ai leise se tu o isi o atali lai titi. Whaftai la inga no lātou malanga whatas. Sa lātou tā ofi mau se o atali. Maual so ta inga lewal whal mai. Mai wham talanga fo mai. Ana toi umi atu se taimi. Ele toi mafuta ilo a fine. Maual au wham talanga ki fia whalonga kula vai ei whamon moli. Au whalonga tu le leo se o a fine. Ma toi mai ele malosi. Atu lau wham talanga i se o tō lua. Ngofo i ngā. Se i longa lava au maile au kei fo mai. Ka koe wha uaulu tu whai ngā malanga. So ta i atu i lau a fine i lunga i Amerika. Aluana i lalo se o uso. O wa ilu tina nai mana o miel so soani. E lua i tu la talu na mawae te taimi lea. Ai toi maua le si telefoni. O leua mai le wha mauninga i le fo mai. Ma whai na wha uaulu malanga se o a fine. Pi ia le tua. Tele ia o mea ilu i tau ai ilo tātou soifua mo le ola le kalisia. Ai mo si o ulawa ainga. I le whai ungo le tausanga na tenei. E le i whai ngofie la usavalinga. Tau nu ul whai ngā malanga i lunga i Amerika. Sa te tau ona toi fo i maile tina malan whanau laso luas fulmal tolu Februari. I tai ele i whatau nuina. Toi tasi male afa vai aso na whatau nuina leo wha moe moe. Toi malanga mai Amerika Samoa ma tau toi whailoa ai ma amta ina tiute ma whaiwa ngā luenga le tua. E ngā tailea. Ngā luenga tā leni olo ngā lue ai. Maual telefoni maul whamtalanga. Whai le tala la mātou ainga. Whamanu e ina i mātou ele tua. Aisea. Lan ngā mea. Whai le whamtalanga al tina. O lea ua maua mai le approval o ma medical insurance. Ma loa fine. Whaftaivi ia le tua. All o take advantage of those checks. O whai mai. Whai se lua medical check. Ai tau te lei toi malanga mai Samoa. Aua kau ke pole mai ko inga ia. Masangi al kamar ngof ko kasi. Lea tau te sila lea ngof ko kasi ko inga. Whai mai ea oe. O va il fo mai. O au le malos. Mana tua toi tasi mal afa vai aso le toi ona toi malanga mai lea. On that same evening, on that same day, wala au misi au whanau teine tō lua. Tali atu te whoni o kirkirok, whelu ki ngā. Whai maila whamtalanga, Dad. Ele i vili aku mam. Le ai. O vai aku whaka ngisi si au whanau. Ola mau kupu. Mom has been diagnosed with cancer. Tau sit sila mo tau tangtanga i siok tau lua le titi. Ya? O lewa maua le talu i le whan mai. Cancer siok tau lua. Ka kōt pok. Karango mai. Vai fo le lota. Toi silingia fo le tua. Ai se haea. Why, Lord? Ai se a. Tu ina ia au I tofta whonga nei I whai ungo le nei tūsanga. Ala matanga le nei tūsanga. But at the same time, church, I le taimi lava le tasi, na o vivi ai ma u whawhitai le tua. Whawhitai le tua I whawhita uli na ia au mai ai la u ainga. And at the same time, He also provides. E le company to tonu Amerika Samoa o le company rental ta vale. E tu sia I upu whapenei, God is my provider. Le kalesia e ui lava na umai le tua. Ma e ui lava na iai whawhita uli lo ua inga I whai unga le tausanga na mawai atu nei. Ma le amatanga o le nei tausanga. But God provides. Na umai le tua.
le whamawhan whananga. O lau whaftai le tua. A week before they leave, lena mau ai le fsoswani. E leise tupe i an tau. E leise ta mau a ingo i an tau e mwhaiona tong fiti ai si o tolua. Ai wa Sauniga e le tua le tali through medical insurance. E whai isi a kinga si o tolua. Le kalisia e le pupu le au le tua. Tai mile nei o lo whanga solo i a tonga fitinga si o tolua. O le tala, mo le tātu kalisia e maise i a whawhonga tātu o fia le deitaia. Tonga fitinga e le taunga fia. She will go through 12 chemos. Se fulu ma le lua chemo leo la awhia ngai mai. Atali leo leisi tau tonga. Ia whako a alu lo foile i mele ka ua le radiation po la ele nunga nā mea. Ai o te tali tonu mau whaamai moe. O le tua na te au maia. Tali moe tātou. I le tautau nome o lona mta upe tolu sfuma tasi o lona wheupai ono. Papea lona whaitawina. Ia o tau whaamalo losi. Ma o tau loto te tele. Aua tau te whewhewe. Aua whoi nei o tau mā te tau i o lātou luma. Aua o i e ova loa tua, lua te o whatasi maia. Nā te le tu una oe. Nā te le lafo ai whoi i a te oe. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Pai mai upo le tamai tai perfecta e whaai uinai se wha au pupu lea mo i tātou i le whia nei. O le awhi soani le atua ia i tātou i le taimi e mana o mia ai. Ai nā te le whaamalo sia i tātou e lofa ma usi tai atu i a te ia. E ta tau lava o no tātou tu ina atu i a te ia lo tātou wa lofa e le fe foi ai. E fina ngalo o ia i a tātou whaatua tua ina o ia. Ma ia whaailoa atu i a te ia e mālama lama o ia i o tātou manaonga ma e tele puna oa e mawhai ona wheso soani ai i taimi whainga tā. E le tu ua i tātou e tau wivi mo tātou lava taua ai o loo ia ke riso le wheso soani ma oi lona suafa foi e ma whai ai ona o tātou manu malo. Le kalisia, o le mafuanga le nā o lo e lala mai ai i lona foa ma e ai to tono o le manu malu o le tua ua e manu malo. Ua e manu malo. Paulo tātou ngā luenga whai le kalisia. O le tātou toi whisili ifo lava i tātou ia i tātou lava ia. O le a, lau mea, e whai mo le finangalo le tua. Your church, my church, and God's message. Mana tua le sini al tātou e kalisia. I will go. Pamanuia le tua al tātou e kalisia. Ma le neisa pati. Ona o Yesu. Amen. Fe awe ale pe senga le inga ole tu e fasa la wono so mal fa. Ola tatu tu life atasi mo tatu ofata si ai ile langi inga. O upu matanga fiole vi inga ola fa pe ona na ti ai la ngona. O fa la unga. Ai. Oi,
O le whamoemoenga lea tua o tangata i tau nei. Io tātou sāwa vali pēr malau whio. Tātou sāwa vali pēr malau whio o tātou te tauri taua. E o antu i le manu malo. Ua umar ngā luenga le tangata le tua mātou te tu antu i lau whio i lau nganga. Whaalau tele le whi au whaamanatu o le neitai au mai lau whionga. Mātou te maua ai le manuia mo mātou sauni, mātou te whailoa ai malau whio. I lau nofua li i wa e Sauniga mo i mātou. Whamanuia tele e lau whio i tāpo inga lau kalisia, whamanuia lo mātou tawa ape antu, ma le nei sapati, ona o Yesu. Amen.